Pinyar ko ni pahin ko da troksi ni kan suri ni ra inquiry ni ada por phai sir kep apor malom bor pathar police station ke parlo NH39 atowar pironga gora lo ihum bor pathar nat pen ke bang bom ertiga akar donga nat switch off berta kilong don atengke bokajan holbari along adama sarapan ke bang bom mahut gari kate wara bang ke papra par pika jok control unit C NH39 atowar pironga gora long phong ni Chepar lepit si donganat sui choklo puta thanpon ka chepar lepit akar registration number lage AS 05N3725 kopai ke me par pik pana jok piti ke jang abang ke awelang pusi perta rebdon long perta pang dakpon bokajan pen Lawrence Lekte News 24 Karbi Anglong Patumi ajo por pioneer ke brach tema por pen secret information OC khatkati SIUB Raju Duara pen long ponsi Ari Sangho ASI Arun Kumar Nat in church Karagao PP la pen Kemdam Rapet staff Chelang pet pen Kirika Kuruk pon pomahut United Adivasi Gao khatkati PS jurisdiction ke parlo along inodabang puapan neping nang ponlo Kaching nang cek abang tua men laki Mantu Prasad Arta Ningkan Thongkep Apo Amen Siri Ramchandra Chabila Prasad Arong Amen Ajana PS Lard District Dioria Uttar Pradesh Non Kedobom Arong laki Langbali PS Khatkati Karbi Anglong Usi Pang Thekpon Laswa Long Pistol Magazine EC Lapen Hingi Immunition Sitame Longpon Lapen tu hadak mamat Kirika Kuruk Abangku Alang Litum Arideng Pen Pasis Pondet Loputa Than Pachini Pontu Bagajan pen berta pangdakpon Lawrence Lekte News 24 Karbi Anglong Kardom nili KKC amai fu mate karbi kurusar chingu mamai amai fu milimen dhonjing teron lapen pongchubut omasi teron pongchibuta milimen che thangklong la sinangli tom phanchuningri kadu ko be kurusar phanchuningri lo non ningkan kimi army tarik isi ingrajia bangke kadu ko be kurusar atong karti ka phejiwa kurusar kumanta horbong arnam mate bongchin bongko arnam pu non dingkan bang phak bang chora phan hemprek hem thike long ya phan kadu ka be oke pran kimi ya phan la bang so bang nangli tum bang an su se ili tum khaya mai kimi ya phan pura nangli tum phan chuning no karbi kurusar amaya hinte la sineli lam theta la si pajut ko